lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam nga kayat na ti agpaylingad itinagan nga Greg. Manipud ili ti Luna, probinsya ti La Union. Kastoy man ti surat ni Greg. Dear Miss F, may saak kadagiti kanayon adumdumngeg ditoy programa. Ket pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama toy surat ko. Kidawak nga ilingid nak kumalatan itinagan nga Greg. Agtawenak itan itinasurok 50. Ngam to'y padas ko nga inak istoryaan, ket napasamak idi kabanbanwagak paylaeng. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Ne, ako yung daron. Anya ti mapaspasamakin ka? Kasano da ito yan, Greg? Masigugak matan. Ha? Ay, kit nasayatan mo kasta. O ang rumba nga pagdanagam. Ngamin, takdiran gamit. Ikalay sa ka, Carol. Ha? Apeng agsinay ka ngayon. Numabalin. Tsak pa'y kumakayat yung sigug. Ay, sus. Agyaman ka kiti, ah. Ngamin, ado dagiti kahit na unay tagisikog. Ngam saan damot piman ang maparaburan. Agawit na nga ro DJ probinsya mi. Iti kasta, mamuan datatang ka na ng tikasasaad ko. Katuan na. Sigat makaamo, Carol. Kan maisa, nasaysayat matla. No ijetan probinsyang hagnain. Kasanong ti trabaho? Awan rin ba nga pagdanagan? Ado mo dito ti mabalin ko, master ka na trabaho. Basta lagi di nalaing ka, dumiskarte. Magpiyag ka. Anya, masikog ka kunam, Carol. Wala nang. Ay, una yan. Anya day tangay nararamid mo, Carol. Kunak man, no kunam amapan ka ijay sudan, tapno agtrabaho ka. Iti kasta, makaurnong ka, iti pagadal mo. Napang ka magayam nagpasikog. Nanang. Ikarik, nana. Jak bebaan ni Carol, kanti agbalintong anak mi. Ay karumbang na lang, Greg. Kat, anya nga iti plano yu ita. Adamat basit urnong ko, nana. Isunteramatan mi. Iti kasta, baka pagkalay sa kami na dagos. Nasaya at matangaron no kasta. Agam narigat ti biyag dito'y barok. Imbag numadosam ti biyag dito'y probinsya. Panagtalon laang ti pagbiyagan mi dito'y. Wala na, di ka matanagan. Kabaylak tagtrabaho iti talon. Aramidok amin na kabaylak. Tapno makatulong kada kayo. Agsubliak tumatlang ije syudad, inton makapagpasngayak nanang. Agadalak kabayatan ti panagtrabaho. Iti kasta, makalpasak matlaang. Adakada kayo ni Greg ngagsarita, may papaniti day ta anak ko. No siya klamay sa awan parikot. Basta aram ni iden niyo ti amuyaw apagsayaatan niyo. Kapay ka di bakal? Kasla nagagat mo ni Greg anya. Nagloko mo nga data bakal? Rumpang na lang Nga beng, kinayat mo ni Carol. Ano usanda tibiyag dito yung away?
Nanakam ni Greg. Isu na lang. Tain inauna gayam iti 5 atawan ngam iti anak ta. Wan sa maunay amadlaw. Bayam na tatawin bakal. Tinapatag. Kit nagagat ni Greg. Sa bagay matkit diya. Malaksin ang nagagat. Nasingpet pa'y. Tinasaya at kasaritang tuman di anak mo. Magbaga. Saan arumbang tararamidan na kini Greg? Salamat din. Alilaan na. Agtungtungpal mo ni Greg. Nadlaw mo magayam day talakay. Wen, naturay unay di anak mo. Maday, tikas diyang ugali na. Adda pagpatinggaan ti ginaanos ti may sa tao. Iso nga bagbaga ang tuman ni Carol. Bakit? Anay ko. Anay. Bakit? Gakaw. Nasayat matasimbang patkan, Greg. Ala, agawam tagpalas, tailutam man to'y sikat ko. Kastaw na yun ti sakit na. Sige bakit? Mabit lang nga ron, tagpalasa. Agawa atan eh. Nagsakit na talaga to'y sikat ko. Kasla matok kulit ti sakit na. Iraman na pa ito'y sakak. Kastaunay nga ut-ut na. Ayan, ayatin ang sakit. Dito'y, inayadam nga ilutan. Anya ngamin ayatin, aramin mo bakit? Awan, nagtugtugawak lang, mata nagmalmalam. Abangan mo ga po dahil tayo ti panagsikog mo, bakit? Umadani nga minin, ti panagpasngay mo. Ag-exercise ka ang amin. Iti kasta, saan kanto amarigatan nga aganak? Ay, masadutak nga rod nga gunay-gunay. Anya? Ala, isultang mo ti panagilot mo iti sakak. Ikagluton, mabisinak una yan. Ha? Kahit mo sahon, di ka pa nakaluto, bakit? Ibaon ka ayan no nakaluto akon. O saraman ta panunot mo, Greg? Carol. Greg Barok. Nana? Amo may kanitatang yun ti amin ang mapaspasamak dito'y balay. Ha? Di mo unay panuy-nuyan ni Carol Barok. Ang mga nuagruam. Saan mo siguro, Nana? Ang mga pasit lang ti panagsikog na ti kasyeng ugali na ita. Sana may parbang ti aramidan na kin ka. Sanak matakas dyan di nagsikugak. Ti kunamkit day, adatang tangsit ni Carol iso akas jay. Kasaritak tuman kit day asawam. Bayan nyo, Nanang. Sana bale, tatantanin ti pa nagpasngay na. Patsik ngagsublin tungot lang iti sigod ni Carol. Mas ka na palpasak na dito. Ito kasta. Mapadan makmutan. Kat mapalingkuntun nga aratwan. Masapula dublyak pa'y tagagayt. Nangrunay na. Tadan anak mi. Kani Carol. Greg Barao. Gusto pa lang dita. Umay kang klinaw. Agnirintada ba eh? Wan tatang! Mabiitan da ito eh! Palpasikon! Iti kasta! Mapadano makon! Umay kagitig! Makaura delta baro! Kasta una apudot lang eh! Makasinit ti darang dinay! Alawan tatang! Umaya kon! Greg! Agree ka! Uy, Greg! Abay ka dahil bakit? Ingkay timplani ti gatas ni baby. Kasta una yun nasangit na. Sige na bakit? Makatulog-tulog ako na eh. Amumot na bambalo ka nagtrabaho yung taron. Agree
Saan ko nak? Apay ko magtara ka nga eh. Ikaw timpla itigatas ko nakat. Unay ka na yan. Malawanan. Mabiglaan nga. Carol, anak ko, saan kumamat ang kasjay ti kaskastam ka ni Greg? Apay ka di manan nanang, siya ka di manan tinakita yo? Ay na, saan kami atulang ka ni tatang mo, Carol? Kang runaan ti amin, adda matami amang kitkita ka dagiti aramidem ka ni Greg. Ha? Apay akasta ka iti asawam? Rumbang nalaan ko mga agiaman ka. Gamin, nakasingsingpat ni Greg. Basol naman ti amin, nanang. Isumat lang ti akin gapuanan ti amin. Isu akas tuyak ken kuana. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Diyak kumapay kayat ti makiasawa. Ngam sini ko nga nakit din ti awanan pay na lalaki. Apay nga ipabasol bukan kuana ti panagsikog mo ngay. Kinayat mo mat. Kinayat yu adwa. Isu nga awan darod at ti pabasulam. Ay, basta nanang. Basol na ti amin. No kung nakabasol na, basol na. Period. Carol, ayun gayam nanang. Agsubli akong ijay syudad into no may alawas. Da kayo pa'y lang ti makamo ka ni baby. Agtrabaho ak. Iti kasta, makaurnong ak iti pagadal ko. Kayat ko ti agiskwela, nanang. Nanang, apay ngayon nga ta. Adyak mo tin makontak ni Carol. Out of coverage mo tin tinumber na. Ha? 3 bulan ang tinapalabas. Manipod nagpasyudad. Yung maging kay ta, di pa nagawin. Madanagan ako na yan. Awan man lang pulos awag kan text na kanyak. Ay, amang ano makumikom lang iti trabaho na barok. Narigat mo't katapaggidanan ti agadal kan agtrabaho. Sa balit agparparik na kanyak, nanang. Tinasayahat, ibatik pa ilang kada kayo ni baby. Mapanak i Jesyo da din itong bigat. Mapan kubiro ka ni Carol. Makamu ka, barok. Amom ka dahil no sa dino ti pagtrabahuan na. Mapanak iti sigod ang nagtrabahuan na, nanang. Ang mga nung nagsubli jay. Sigat ti makamu, ha, barok. Sapay ko mga road, tada ijay ni Carol. Oh, Manong Greg, sika ka din day ta? Wen, siya nga Romira. Ni Carol, ada ka dito eh? Ha? Kuha Manong. Anya ako ibagam ko matibod no. Pangasim. Sa dino tayo ni Carol. Kinapudno na kapanpanaw dalaang. Da, kunam, Mira, lukas ta. At da kadwana. Sino iti kadwana? Uwan Manong. Iawid ka nun ni Mang Fredo. Ngamin, anya, Mira, ituloy mo tigat mong ibaga. Masikog ni Carol, Manong Greg. Anya, naibagada ka dikin ka no sa dino tinagawidan da. Ha? Kuha Manong. Mira, pang-aasim, ibagam tipog no. Ay na. Kaparayaw ka talaga, Pok. Ay, pekal. Daras dumakal. Ay, Orayan talabit ni Daddy kan ni Mami Muay. Nalabit ang paawid danday jay. Day,
Adda ka magayam ang baraw. Nagbaybaysa ka man. Saan mo ka di nakita ni Carol? Nanang. Nenay. Apayan barok. Ang sangit kamatan. Apay, anya ka di tinabasamak. Nakasaritam ka di matlang ti asawam. Ni Carol, nanang. Simboro ti sa bali a lalaki. Anya? Ay, saan? Saan na maaramid ti anak ko dahi ta, Greg? Inaramid na, nanang. Sinurot ko ito ti lalaki na. Kat ti may sapa na sakit. Masikogan ni Carol. Anya? Nanang nagsakit matan. Awan mo ka nagkurangak. Tapno aramidan na ti kastigan niya. Aguray ka, Barok. Masiguradong ka dahi nga ti anak ko ti ibagbaga masinurot mo. Wala na. Masigurado ko ito. Yak lagi ti nagbitot. Nakita na kitid mo abatak. Ni Carol na jay. Daragsa. Ang makikingkin ng til itilalaki na. Inyawin ang tilalaki na. At nagdenden na ta karon lanang. Diyos ko! Anyagay ti planom ita, Barok. Di ka matalaga, nanang. Agtalinag kami lahat dito kay ni baby. Jackie, paano ka na kayo tapo, kuya? Kan may isa. Awan magpapanan mo sa bali. Amoy amot nga ulila ako na damang. Da kayo lang intim ako na pamilya kita. Ay, agiyaman akno kasta, Barok. Kati siya kung tinumawat iti pasensya, gapo iti naramid ti anak mi kan ka. Pasensya ka, Greg, Barok. Diyak pulos ni namnama nga kasya iti aramiden na. Awan rong bangay kadawan niya iti pamakawan, nanak. Kan may isa. Awan sa bali nga ikarkararag ko. No diti pa nagsubli ni Carol iti din namin nga kama. Ay, Greg, Barok. Si sasagana ka mang pakawan. Kan mangawat maringgan ko na. No lakit di tagsubli iti din namin, nanak. Nga uray masikugan iti sa bali a lalaki. Kasta ka di, Barok? Wala na. Nasakit. Gami karigata ka aklunan. Gamin. Ay ayatak unay anak yo. Gan maysa. Tiyak kaya't amadadahil ti pamilya binukal ko. Amo ka na kulaapan lang ti panunot ni Carol. Kat namnamahag ti panagsublina. Ay, sapay ko bagarod. Tabaka amiris kat agawidan ni Carol. Agyaman na kiti panangawat mo manan kanya, Greg. Ulit daw iti pamakawan ka po iti naramid ko. Ay, Karig, sana na maulit. Agsising pat ako na. Agtalinaad ako ni titinam. Carol, diya kaming kayat. Ngawan ina ang mabangunan tanak ta. Amok tiriga tawan inana. Kat diya kayat ang mapadasan ti anak tatay ta. Greg. Agyamanak, tanaka amiris ka matlang at agos. Ikarik, naibilang ko kaspudpud no anak ti pas ngay munto. Agyaman ako na, Greg. Nakatantanog ka nga gayat. Greg, arami na kami nakabalak. Tapno masulnitak na giti nagkurangag. Kawanan yaman na bakit? Tao tayo lang nagbitot. Ay ayatan ka unay-unay. Amo ka panubok lang ti Diyos tayo katata. Kitya palubos. Kaisot agbali na rason. Tapno marakrak ti binukal ta pamilya. Nasakit man, nga masapol alipatan tanti na balabas. E di kasta,
makarugi tamanan. Para iti napimpintas pa'y amasakbayan. Uray kasjay ti inaramid ti asawak, inawat kan pinakawan ko daytoy. Idi damo aklunak anarigatanak, ngem babaan iti panagkarkararag ko, ininot a nakalipatak. Inpakita kan inparikna namat, tinalaos a panagbabawi na, iso na isublimat laang ti panagtalak ko kenkwana. Ket napasaronwan pay iti maysa ti anak mi. Kas iti inkarik, inbilang ko nga rod kas pudpudno nga anak, ti inpas ngay na. Kat agingga ita, nagtalinaed a palimod iti anak mi, ti kinapudno. Nga saan asyak ti pudno, nga amana. Awan mo balak mi iti asawak amang ipudno iti amin. Ngamin, naragsak kami itan kadag iti ubing. At damat bukod da a pamilya, ket da kami iti asawak ti ad-adda amangay aywan kadag iti apo kumi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Greg. Ken ka pagayam, Greg. Amom, nagtanok ka nga agayat pagayam ko. Dayawan ka unay iti kinasayaat mo a tao. Nang runa, iti kinapakumbabam. Nagasat ni Carol, ngamin, itaapanawan, manmanuitan ti lalaki akasken ka. May saka apagwadan nga asawa kan ama, kadagiti anak yo. No daddo malang siguro, sandan nga inawat ti asawa da. Pudno ti kinunam, nga tao, tayo laeng tapno agbiddot. Ngem saan nga amin kat maikan iti may kadwa, agundaway. Naragragsak ti agbiag no awan dagensen amarikrik na iti kaunggan tayo. Isu nga rumbang nalaang nga rod nga agpakawan kan mamakawan tayo. Alakastan pagayam Greg ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngag. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Iti daytoy agundaway, may samanan asurat ti inta ibasa kan ikanbiag, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ngem sakbay na, makablaawan man pay ni Ma'am Priscilla Yuson dita Paniki Tarlac, ni Ma'am Elma Rodrigo dita Taiwan, ni Ma'am Adela Vergara kan ni Ma'am Arlene Gutgut dita Hong Kong. Makablaawan met ni Ma'am Imelda Velasquez dita Saudi Arabia.
ni Ma'am Aida Garcia dita London, United Kingdom. Kastamatan ka ni Ma'am Mary Jane Gahete dita Malaysia. Ni Ma'am Leonora Bautista dita Binalunan, Pangasinan. Makablaawan mo't ni Sir Ruben Dayog, ni Sir Abraham Agner. Kastamatan ka ni Ma'am Florenda Gaspar. Makablaawan mo't ni Ma'am Nanette Hasmin. Kastamatan ka ni Ma'am Analisa de la Peña. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Bueno papagayam, ti surat nga inta ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged itinagan, Miller, Manipod Probinsya, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin makablaawan kayo man pa'y itinaragsak ka na bindisyon nga aldaw. Ilingad na ko malatan itinagan nga Miller. Sapay ko ma, tamapili yumat nga idrama to'y padas ko. Padas, may papankan ayat, nga uray adon atawan tinaglabas, kadyak topulos malipatan. Katapno nalawag ti amin, rugiak nga rudan ti ag salaysay. Agyaman akta sinong bata mo't lang, ti ayat nga datdaton ko kin ka, Jenny. Napanagdagak namin ti kinapod ng mga gayat nila. Isarong bang nalangarod ang magunod mo matin tinasamit nga wan. Itinabayagan nga datdaton mo kanyak. Sapay ko mata din aktupaldaangan. Namnamaam da ita, Jenny. Si kalaang ti babaeng ayatek, aging gatong palpiyak ko. Si kati umuna, kan mauding ayat ko. Di kan tulong dahang iti denak. Ikarik da ita kengga. Agyaman ak Miller. Ikarik, asikamat lang ti lalaki nga ayatek aging gatong palbiyak ko. Awan to ti makapagsina kadata. Saksi da iti lugar kadagiti sa pataken karing karita. Ket sabay ko ma, dating to agbaliw da ita panagayat mo kanyak, Jenny. Awan to ti agbaliw, Miller. Sikatigamang ko. Kat ipatag ka aging gat maudi nga angas ko. Ikarik day takan ka. Sa dino manan tinagapuam, Jenny. Papa? Nakisinlarak ka kadimanen, iti dayjay amamirmiraot. Nabanugak, Papa. Kaya't kunti agi na na. Natangken na talaga ti ulong. Talaga kadi-adinak ipangpangag, ha? Papa, ay ayatag ni Miller. Ha! Binamaga klase ti ayat na ita, Jenny. Anya nga iti masakbayam to iti dayjay amamirmiraot lang. Anya nga iti ipakanantukin ka. Root! Papa! Heh! Sinam sa iti alalaki. No di mo kayat nga dadag sa mapasamak ka ng kuwana. Papa, agin inayat kami ka ni Miller. Pangaasim, tadida kami kumamatlapdan nga agin nayat. Iha, agpanunot ka man anaimbag. Saan ama ibagay dahil ang Miller ken ka? Maglang tayo! Iso akong bang nalaang nga rod, abak lang met akas kada tayo, ti pakiasawam. San ket nga di may salang ang mamirmiraot? Papa. Ulita ka, sinaam dayjay a Miller, no di mo kayat nga tadak sa mapasama kinukuana. Ammom! Noon niya di kabailak nga ramidan. San kumaratang kantulong? Nawatam! Si kakadit ti ina ni Miller? Ay, uwan, sir. No, ti anak ko ti sapsapulan yaw, awan dito, Simbrek ngamin iti pagadalan. Ay, anya ka diti masapul yaw, sir? Ibagam iti mamirmiraot nga anak mo, taataywan na ti anak ko. Ha? Saan ka mo sigurado lang? Tapno di mo mangigtimbaga. Ti kinunak, ibagam iti mamirmiraot nga anak mo,
Tataywan na ti anak ko. Saan ang may bagay ti anak mo iti anak ko? Ngamin, mamirmiraot kayo lang. Nawatam. Ay, saan kumabatakas ta ti panagsasauyo iti anak ko, sir? Pudno ang marigrigat kami laang. Awan dakas nga intensyon ti anak ko iti anak yaw. Awanan talo pa sa o. Basta ibagam iti anak mo timbagak. Hindi mo kaya't nga tadak sa mapasamakan ko ang ibagam timbagak. Nalawag mat siguro kin kantay ta. Apay ka, Miller. Itay payadi ka makaid na. Sang kakitam ti cellphone mo. Sakit pumanag na ka dito'y salas. Ay, diyak man na muna lang. Kasalamatan tanaga nak. Dagasan na kumaita ni Jenny dito balay. Tarumar kami. Ngam, aging gaita. Awan pa mo't lang, awag na text na. Sabay di na sungsung-batan na kita awag ko. Ay urayam laang, Ang mga no pa umay day jayan. Sa balit agparparik na kanyak, narang. Mapanak sa langin ni Jebalay ta. Ay, saan anak ko? Laglagi pam ti impang tatyama ni Jenny kan ka. Di ka kumayagar-aramay iti mabalin na pa kay sagmakam. Nanang, amangan mo't naadakitin daki sa napasama ki ni Jenny. Ay, kalma ka kumalaang anak ko. Padyag nga wandakas ang napasamak ka ni Jenny. Ang mga no adalag sa bali apaka kumikuman na. Umawag tumatlaang dayjay. Alam ba ito yung envelope, Jenny? Anya dilinaon da ito yung envelope, Papa? Ay, kita ba? Huwag na maamuham. Passport? Kan plane ticket? Anya di kaya tasawan da ito, Papa? Mapantan ni Amerika, iha. Ijay mo nga ituloy di panagatal mo. Nasasayam na lang ijay. Tanalalaing dagiti manursuro. Sana bale, tadamat ijay na antim nga hilda. Kastamit ten dagiti kasinsin mo. Papa? Di na kuman pagpungtutan, Jenny. No kayat mo, nasayat ka kanya. Agtungpal ka nga ron iti kayat ko. Papa, amo yumat. Manipot pa idi. Tinumpal kon ti amin akayat yu. Iya dayuyo kanyak ti lalaking ay ayatak. Awan ka din karbangak nga agayat, Papa. Saan na ka amabiyag iti ayat-ayat lang, Jenny? Tandaan ang dayta. O sarimot adayta utag mo. Iti kasta. Ad-adda ngagprogreso ti biyag mo. Mamin ano ka din nga ibagakin ka nga awan na saya at masakbayam iti na ijaya tao. Papa. Musan kumanat ang kanti ulom. Diyak kumamit aramitan ti kastol. Pakawanan nak, Miller. Nga putdan kanti relasyon ta. Saan, Jenny? Pang-asem. Di na kumamit trabakan iti kasta. Tiyak kayat nga dadakas ama pasamak kan ka. Iso ama sapul nga agtong palak iti kayat ni Papa. Amumat ana patig kaunay kanyak. Sikati amin ko. Sikati biyag ko. Iso pang-asim. Di mo aramitan ti kastol. Ay, ayatan ka matunay, Miller. Amumatay ta. Nung ipapanti parikot. Sige. May karigatak. Akasarita ti amam. Ilaban ko ti ayna ita, Jenny. Miller. Nakasaganan dagiti papeles mingag pa Amerika. Kiti jayak magtaniagadan. Anya, lugas ta. Panawanak. Panagkunakit na sa isayatan ti kasnoy. Ngam ti pagaramidan na kay ti dakas ni Papa. Amok na niya ti kabailan na nga aramiden. Nagsakit. Ngapnas ka nalipatan ako. Nalipatan ka magtan, Miller. Nalapit asaan adata ti para iti tunggal maysa. Nagsakitan.
Kaslaman tutub ti pusok, iti sakit na. Ngam, wala. Palupusan ka. Amo kapla na amin dahito sa mama. Kat masapol ngagtungpal ka. Gabi ka rin. Nga urayag ti panagsuplim, Jenny. Miller. Amom, to kasano, ti kinapatag mo kanyak. Jak lakit ti kabala na mapukaw kay di biyag ko. Iso pangasim. Tadi mo wakswasin ti relasyon ta. Lumasapol nga ilimod ta ita, ma'am. Marami itan ta. Basta ikarim di pa nagsuplim, ha? Kiti karik, mat. Ikarik di pa nanguray ko kan ka. Jenny. Ay na, pagbitla talaga ti panawan saan ka di anak kao. Wan nga ron, nanay. Kasla kaano lang day di pirme arigrigat ta. Ita, may sakan nga torday. Malaksin iti day ta, ada pa yun bukod mo ang negosyo. Narangaya, ti panagbiag ta anak kao. Panagkunak, panawin mo't siguro tapno asikas wamot ti bagay. At dahi ta kayo man, nana. Di mo't napagsasaritaan tayo na itabanag. Mapanan ti tawan, anak ko. Ken may sa, bakit akon? Asino tungay ti kadwa, minto nawahan akon? Nilayang dyan iti umuna, kin mauding ayat ko, nana. Aklunak ngaging gay ta. Or orahit pa ilang ti panagsubli na. Anak ko, ang 20 na atawan ti napalabas, manipod pimanaw na Jenny dito'y lugar tayaw. Itay pa ikat di amo, ano si bibiyag dapay? Awang mga rod kontak mo kenkwana. Anya ngay ti amaw, ang mga no, adakit ding bukod na pamilya ija Amerika. Ay, jak tulat tamapnak. Aging ga makapagsarita kami, nanang. Insan Jenny, sumurot kanto kanyak inton bigatwan? Sa dino insan? Adda party apapanak. Sumurot ka, barang makitam tumatan ijay ti lalaki aparakin ka. Di mo ibaga nga aging gayta ket dadjay pay lang amilar ti linaon ti puso kan panunot mo. Jak ilibak day ta insan. Amumat saan ka di? Ay sus, masigurado nga dan pamilya na day ta amilar ija Pilipinas. Iso nga rumbang nalaang alipata mo ninsan. Sayang ti kinapintas mo niya. Kitama no? Nabaketan ka na balasang gapoy ti dadya lalaki. Sayang ti puli insan. Puwera angaw insan ha. Ni Miller lang ti linaon ti puso kan panunot ko. Iso lang ti umunakan maudi nga ayat ko. Ay, seryoso? Wan insan, seryoso. Unay daytan nga ayat-ayat? Sana all insan. Ang kasanupay ngay dayta nga ayan-ayat. Adda ka dito'y Amerika. Adda mat ni Miller ije Pilipinas. Awan mat kontak yo. Di mo mat amuno nakiasawan nga agpaiso iti sabali ni Miller. Ay na, nakakaloka ka insan. Jenny, iya. Papa? Marignag. Ininot, di ba nagkapsot ko? Panagkunak, kat sana ko nagbayag-bay. Papa, di kay kumamat ang sawi ti kastaan.
Kasano agtulangin no awan kayon. Patibkirin niyo kung matipakinakam yun. Amo kamagasan kayo, pay papa. Ora di mo ibaga. Amo, naging gaita. Kat ni Miller pala ang tayo etam. Papa. Ora kasano, di pa nagipakitam kanya kalaragsak ka. Marik naglata ti kinalitay mo. Pagawanan na kumanak ko. May niya dayo ka ni Miller. Nagbalina ka na ulpit kan ka. Tilang bukod ko pagragsakan, ti pinampanunod ko. Itakla nga mamilis, nga dugaya man, tinapasakitag. Pagkawanan na ka. Gapo, talinapdak, ti pagragsakam. No jak siguro linapdon ti ayan ayat yukin ni Miller. Lalapit, anaragsak kayo kumaitan. Anagpamilya. Kat nakitak pa'y kumada kitang pokok. Gustunan, papa. Di yun ipilit ti agsaw. Nagargaro marigatan kayo. Manipon dita. Itat kun tinananay away-awayayo kinimilan. Sabay ko ma. Tasaan pa yan na nataw ti amin. Dawatag kay kitawan nakto iti pamakawan. Kankuara. Agraman iti inana. Anak ko. Pagkawalan na. Koma. Anak ko. Papa! Papa! Saksi da ito yung lugar. Tayan ayat abinokalme kini Jenny. Pulo na tawen, tinapalabas. Manipod da iti naudya, nagkita kami dito eh. Ay. Inkarik iti bakik. Ngay sulang ti umunagan maudi ngayat ko. Inkarik. Ngay sulang ti babae ngayatak. Aging gatong palbiyak ko. Ngam. Ay. Gustong sakit din inanak. Panawan matantap no asikaswag ti bakik. Gamin. Lumaklakaya kon. Mapapanbatan ti tawen. Naunday mo tala panawan ti panaguray ko. Napanakunak. Kasan ko na mauray ti panagsubli ni Jenny. Karbangag matyagayat kan payat. Dito ang lugar tinagbalin asaksi ti yanat ni. Iso da iti matlang ang lugar. Ti mga saksi. Iti panangtid kun iti waya-waya kadagitirik nami. Panawan mo siguro. Tapno waswaso kan. Mila! Ha? Jenny! Mila! Jenny! Ang yaman nagtalagsupli ka patlahan. Among ka di nga. Shh! Gustunan, di mon baliksan pa'y. Nagsarita kami kanina na Delia. Kat imbaga na aminan kanyak. Jenny! Mil, pakawanan nak no nagbali na ka nalupoy. Katyak inlaban kan ni papatyayan ayat. Pasensya kan. No mas pinilik din madayo iti danam. Anag babawyak. Kabayatan ti kaadak ijay Amerika. Oh, Jenny! Sakbayan na uyos ti hangas ni Papa. Inyunay-unay na nga idanon ko kan ti panagbabawi. Kan ti panagdawat na iti pamagawan. Kadang iti saan anasayat nga inararamid na iti kalabas. Sabay ko mata mapakawan mo ni Papa, Miller. Nabayagan na napakawan ko ti amam, Jenny.
Isungan di mo nga rodon panunutan dahi ta. Labalabasin dahi chay. Tinapatag kita kita ti ang dama. Ti masakbayan. Noon daya panawen ti panagsinata. Yung jakpulos na gayat iti sa palya babae, Jenny. Kaputa, kasing karik di ka. Sika, ti umula, kan mabuti gayat ko. Katita, tandakan. Ituloy ta, ti ayat ta. Ang kalaysatan, iti kabitang na panawan. Jenny. Iti panagsubli ni Jenny, nagkalaysa kami adagos. Nalaos ti panagyaman mi nga agasawa iti Diyos. Ngamin, pinaraburan da kami iti dua nga anak, iti naminsan a panagpasngay ti asawa. Ita, at damoten bukod a pamilya dagiti anak mi. Kat da kami nga agasawa, ti ad-adda a mangay aywan, kadagiti apo ko mi. Dahiti man ti padas ko a Jactopolos malipatan. To'y pagayam mo, Miller, ti Sodipan, La Union. Ken ka pagayam Miller. Tinapudno nga ayat kat makauray. Uray manupay atawon ti aglabas. Saan alapod ti uray milya-milya ti kinaadayuna no lakit di taada talek ken respeto. Uray kasanupay asakit ken saem ti paglabasan at dantulat taragsak amagunod iti kamaudyanan. Kasta ti kinasamit ni ayat iti dua a puso nga agin inayat. Alakastan pagayam Miller, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mangted adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdummo. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan, Asabel, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti surat ni Isabel. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti naimbag ka nagasat nga aldaw. Iraman kumatan akablaawan, dagiti padak adumdum nga. Sapay kuma, taadda kayo amin itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag. Siak ni Sabel, Lola Sabel, kunamlat ta kanya ko. Nagpaisuro ak iti apok no kasano ti agsurat,
ken no kasano a maipatulod ken ka toy surat ko. Ket pagyamanak unay, no mapagasatan met a maibasa ken maidrama ditoy programa. May salaang tinagbalin nga anak mi iti di asawak, iso ni Janice. Ngamdak sanggasat tanaggidanda matlakit din anatay iti asawa na gapo iti aksidente. Manipod idi, siya kun tinangaywan kadag iti talo nga apuko. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Lola, apay naglako kayo pa'y lang iti si Dayjay palengke. Kunak man ko na yun nasakit ti ulo yo. Ay, itay pa'y Dayjay apok. Iminuma ko na iti paracetamol. Kan may saan mabalin ajak aglako. Awanan gastusin tayo. Sapay adda project ni Manong Mau. Pasensya kayo, Lola. Marigligatan kayon. Gapo kada kami nga kakabsat. Ay, nasaan ka nga agsawi di kasta Junjun apukok. Apuko kayo. Na kayo langan ti pakalaglagi pa. Iti di anak ko. Napatag kayo kanyak. Iso nga saan kayo abaybayan. Di kay agdanag, Lola. Numalpas kami to iti panagadal mi. Si kanto mati pagsirbian mi. Pudno ti kinunan ni ading ko, Lola. Saan kayon to na marigatan? Ay na, agyaman na kada kayo. Junjun, Nicola Pukok. Ay na, maragsa ka na kamakanggag iti dayta. Mala, mangan tayo nga rudan ta nakaluto akmatan. Mapanak pa iti pagadalan dalay ka intun madamdama. Ita ka nung amin ti card day da. Ato iti bayad ko, Nana Sabel. Ay na, agyaman akbarok. Ay na, bilibak iti kinagagat yun, Nana. Ayun, barok. Kasapulak ti agsalukag para kadag iti talo nga pukok. Saan mo't ngamin nga umanayin ti pensyon ko. Iso nga kasapulak ti aglako, tapno mapaadal ko ida. Saan kayo mat nga upayan? Anong kabalan nyo pa yung ngata? Kani, bumagat kayo. Ha? Saan analaka ti mang paadal? Kayan mang padakil kadag iti ubing ita, Nana. Amok day ta, barok. Iso nga rod nga. Ang adamok a pamuspusan, Nana. Tapno, maksayan, tirigat, kayan pampanunutan nyo. Ha? Anya ngay day ta, barok. Amo yung mait nga wan anak mi ti asawak, saan ka din, Nana? Ah? Ay, uwain, barok. Napagnumon mi ti asawa, nga agampon kami langan iti ubing. Ket no kayat nyo, ampunon mi kumanilay kang apo ko yun. Nilay ka ko nam. Kayat mo nga ampunan ti apo ko. No ipalubos yun, Nana. Tapno maksayan mo ti gastos yun iti inaldaw. Malaksit iti dayta, ikan kayo pa iti basit agata, damabalin nyo apang rugyan, para iti basit a negosyo. Please, Lola. Saan kayo kumang umanugot? Lola, saan niyo ko mga ipampon nilay ka? Di mi kaya't nagsisina kami nga kakabsat, Lola. Ay na istorya klaang ba't kada kayo at naibaga ni Rome. Ang saan ko nga ipaampon dya adiyo. Sana bali marigata na kagtrabaho. Basta di tayo agsisina. Agdadan na tayo. Aginggat maudi ka hangas ko. Ipatpatag kayo, onay. Ang trabaho ak kabayatan ti panag-eskwelak, Lola. Maki-sideline nak. Inak agkarwas ijayan ni Mang Kanor. Ag working student tak. Tap na makatulong ak kada kayo. Anya tinapasamak kan ka manong John. Apay nga agdardara ti bibig mo. Kan adapay di tayong tikiday mo, oh. Apay nanano ka. Dinanog na karod ni Bobot. Di siga-siga di karwasya ni Mang Kanor. Anya? Angam apay? Anya ti basol mo? Awan mo tinaramid ko. Masuron siguro Daputad ado ti na customer ko itay. Nakarkaron anasuron. Idi adanang tad kanyak ititip. Iso binugbog na. Talaga barumbado day dya abubot. Awanan ba
Agungat lakit din ni Lola no maamuan na dayta. Ay, talaga nga agugata. Ipabarangay ko dayta, bubot. Aglablabos dayta tao. Ay, sana Lola. Ang mga nung nakarkaro akaungat na kung ipabarangay yo. Ay, sana mabalin. Makita na ti birbirukan na. Ipakita kun kwa na nagkamali iti binanggana. Sakti makamo, apog. Oh, Nicole, sumurit ka iti pagadalan? Ayun, Uncle. Ay, Diyos ko, ante ko na. Ni Lola, ada iti balayo, Ay, nasapaan na pa naglako ija palengke, auntie. Ay, nagan-ano ni Manong mo adyon John. Anya tinapasamak. Apay, anapan iti barangay hall. Nagduldog tumat ngamin day ija abubot. Iso nga rumbang lang ti kasjay kan kwa na. Ay, talagang ipatpatag na kayo ni Auntie Isabela niya. Siyempre, auntie. Uray da kami. Ipatpatag ni mat ni Lola Sabel. Agsingsingpet kayo. Igadyo ti agadal. Tapno sana masayang ti bambanog ni Auntie kada kayo. When, auntie? Nagasat kayo kaputan na adan kayo iti Lola, akas kani Auntie Isabel. Kumusta nilay ka, Nicole? Nabara pa ilang nga rod, Manong. Ay, imbagam ko mangamin ka ni Lola idirabi iya. Nagbara nilay ka. Medyo ba't among agbara gayam? Itay ko lang nga naamuan. Kung na sakit ti ulo na, idirek na pirmi mo ti pudot na. Pinainom mo ka din iti agas? Wan, namindo adaras ko na pinagtumar. Nabara latamot, Manong. Paingay nga ta. Kasla, adarasya sa nakitak iti ima na. Anya, rashes ko na. Wen, Manong. Sumangpot ko man ni Lola. Taipan tayo di ospital ni Laika. Ay na, Maridelia. Mare, umayak man. Mabitlaeng. Ay, da kayo gaman ti Sabel. Awan ni Naneng. Napanidya palingki. Di pa mo si Mangpet. Ay, kasta ka di barok. Ay, kasadupay da ito. Ay, naumunag kayo Uray nyo biiten. Tama nga nung paawid da jayen. Ay, napadagsakit ti gagaray yun. Ay, kwa barok. Umayak ko mga rudumotang kaninanang mo. Adagamin iti ospital di na udi nga apo. Katawan gastusan may para kadagiti agas na. Anya, nagan-ano nila ikaaya? Nadingke, barong. Ala! Ay, aguri ka. Oh, ado iti 1K. Oh, iso pa yung aramatan nyo. Ay na, agyaman ako na ibarok. Ay na, awan ang yaman, auntie. Ay, wait. Di mo't nalaing kayo magsala? Ay, kwa. Ay, uwan ngam, edi ka banbanwagak. Ngam no ita, awanan bakit ako. Apay ka diyan na damag mo. Kan may saan mo na makatulong na ita, iti parikot ko. Ay, kati baga lataan. Ada ngamin pakuntis ni Kapitan Inton bigat kadagiti senior citizens, iti barangay, para iti fiesta. Ay na, 10,000 ti first prize, auntie. Oh. 10,000 ti premyo ti first prize ko nam. Wen! O anya, mayat kayo. Tano kayat nyo? Ipalista kayo. Ipalista tinagan nyo. Ay, kwa. Ay, amang ano jakon kabailan. Ay, nakabailan yun. Panunutan nyo para iti apo yun. Uray saan kayo mapagasatan? No, first prize. Tadamon, second prize, third prize, adapi consolation prizes. O, anya kayat yun? Subaranaw, ako testan tayo kat ni Nanasabel. Palakpakan tayo, apaw. Naimbaga rabi, Nanasabel. Ay, naimbag matarabi, kapitan. Damag ko, nalaing kagayam ka no, sumala na. Kwa, kapitan. No, hindi ka banbanwagak akawan. Ay, dumalaang itamot ang agsalugan ti pigsa. Nagay ba tirason, takayat mo ba't makisali para iti na ito'y akuntes? Ay, di kinapudno na, kapitan.
Kasapulak unay ti kwarta. Nadinggi ngamin ti apo ko kat aday di ospital. Bukas tagaron. Dahito yung asalak ket para iti apom. Ay uwan, Kapitan. Malala, palakpakan ti apo. Isawan ni Lola Sabel para iti apo ko na. Manong, apay nga ginggaita katawan pa lang ni Lola. Unarad, madanagan ako na. Kuna na mapanagdis kita, tadagastusan tayo dito ospital. Ang maging gaita katawan pa lang. Sa dino nga tante ayan na. Kaasimat ni Lola, Manong. Nagadun ti problema na, gapo kada tayong agkakabsat. Ay, Junjun, ikaw. Agyaman kami tada kay Lola. Punak man yan tinapasama kada kayo. Ay, Lola, ada ipagpagatang ti doktor nga agas ni Laika. Ayan na ti reseta, apok. Ayan na, iyag mo tapan kung gatagan. Ada kwarta tayo na, apok. Ha? Nakautang kayo, Lola? Ay, saan, apok? Nangabakak iti pakuntes ni Kapitan. Ha? Siyak tinapili akalaingan ang nagsala. Siyak ti first prize. Ay, nakapasyar kayo, mat, Kapitan. Awan na Sabel. Kumusta ti apo ko yo? Ay, kasi ti apaw, Kapitan. Okay, matan. Kitno agtultuloy ti panagimbag na ang mga numakarwaran iti ospital intong bigat. Amuyo ka de nag-viral ti video yo may post ko iti Facebook. Ah, Ado, tinangidayaw ka na kayo gapo iti panangipatagyaw ka na iti apo ko yo. Kahit ado tinangtad iti tulong para iti panaka-hospital nila ka. Iswasan nyo na problema ti gastuson nyo iti ospital, nana. ay na, Diyos ko. Agyaman aklaunay no kasta. Agyaman aklaunay kada kayaw, Kapitan. Luwa ni ragsak ti nagarubos iti daydi agundaway. Gapo iti daydi apakontes, nasulbar ti parikot ko. Kaasi ti apo, nakalpasmet ni Jonjon iti panagadal na, kat isuitan ti mang papaadal kadag iti duapay nga ading na. Pudno unay ti pagsasao, nga iti amin a parikot kat adda agur-uray a solusyon. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Sabel. Naimbag nga oras mo, Lola Sabel. Pudno unay ti kinunam nga amin aparikot kat ada solusyon na. Nasakit ti mapukawan kadag iti ipatpatag iti biyag. Ngampatsyak nga ada napintas a plano ti apo para kadakwada ken para kada kayo. Dagiti talo nga apo ko yo ti makuna agameng wenno kinabaknang yo ita. Nasayaat ti panang padakkel yo kadakwada isu nga amok nga adamet nasayaat a masakbayan nga agur-uray kadakwada. Aywanan yo ti salon agyo iti kasta makadennada kayo pay iti mabayag dagiti apo ko yo. Alakastan Lola Sabel ket pagyamanak unay ting kapanagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman.
nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adungdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan na nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Agyaman kami una iti anus yung agdengdengeg dito'y nanumo a channel tayo. Da kayo ti inspirasyon mi iti ingkam panagar-aramid kadagitoy a drama. Agyaman kami kadagiti comments kan reactions yo. Sapay kuma, ta itultuloy yo timang suporta kada kami. Tano awan kayo, awan kami met. Agan-annad kayo kumaakanayon sa dinuman a lugar ti ayan nyo. Ti surat ngayon taikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Jane. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Agpapaayak kas may sa sekretarya iti may sa akumpanya dito'y La Union. Adon ti nagtrabahwak nga opisina ngam kanayonak nga agresign gapu ta armendakmet dagiti agbalbalin a boss ko. Okay laang kumano baruda pay, ti parikot pamilyado dan. Diyak kayat ti makadadaal iti pamilya, iso nga siyak nga roden ti umiwiwas. Agingga ang nagpaayak iti opisina ni Sir Alfredo. Nasingpet ni Sir Alfredo. Gapu ta ulila akon iti ama, nagbalin kami a nasinget. Dito'y kon arugyan ti ag salaysay. Kumusta tirik nayo, sir? Medyo okay matan, Jane. Ay, nasayat matngarod no kasta, sir. Madandanagan ang maitayan. Kunak na niyan ti mapasamak kada kayo. Agyaman na kiti panang tulong ken panang kadwang kanyak. Awan anyaman na, sir. Pagrabangak day ta ka sekretaryo. Ala, mabalid na ko na panaw. Didak pa kadanagan, sir. Agawid ak, dito nagawid kayo matan. Talaga concerned ka kanya ka. Siyempre mata, da kayo nga ron ti boss ko. Nagasat nagitinagannakan ka, tanaadaan da itikaskan ka ga anak. Uli na ako ni ti ama, sir. Da kami langan kaninanang ti agkadwa ije balay. Kasta ka din. Wan, sir. Aywan gayam. Amo ka din ni Ma'am Carmela ti. Saan? Saan pa eh? Jack pa'y imbagakan ko, ana. Jane, lunch break tayo. Aggidan ta na mapanag-lunch. Pasensya ka, Raymond. Sanak ang mabalin ita. Sige, mata ka na yung naklata na pahayan. Awan mo't aramidan ta ita. Saan ka rin? Wan, impasigod ngamin ni Sir Alfredo na agidan kaya mga daw. Ha? Sige mapana ko ni Diane na. Ah, mabit lang! Napanit. Nakadlawak iti ka na yung napanaggidan da amangan ka ni Sir Alfredo. Raymond! Ha? Inta mga nan bro. Amangan no, maibos ti masida, inton madamdama. Napantakit din. Ay, ilipatan mo ni Jane bro. Obvious mo saan nakatype tayo dyan. Pare, I smell something fishy ah. Sa balit ti closeness da iti boss tayo. Oh, narabian ka manan, anak. Aywan nga rod nanak.
Kinaduak pa nga ni Sir Alfredo, itay iti opisina na. Ay ka, nangan kan? Ay unanan, nagidan kami matlaan nga nangan itay. Awan ka nung kami ti asawa na, isong awan kadwa na ang mga ni Jabalayda. Ay, sumat lagayam. Ay, saan mat nga iti makibibiyagak apay no ibaga na nga, inan iti asawa na ti maipapan iti sitwasyon na. Karbengan amaabuan ti asawa na ti amin. Imbaga kunday ta ka ni Sir Alfredo nanang. Ngam ko na namat nga agur uray pa iti napintas agun daway tapno may baga na ti amin. Amangan tanong amin no mabigla ti asawa na. Kasta ka day. Ipatpatag na amin unay ni Ma'am Carmela. No mabalin lang kat di na kayat nga ikan iti parikot ti asawa na. Ay kat nasingpag nga rod ati boss mo. Ay, wala na. Nasingpat talaga ni Sir Alfredo. Nang runa kada kami nga empleyado na. Isungarod nga si Dagmatirik nami kan kwa na. Ay, kasapay ko maa. Tadan tumat aldaw ama-amamok ti boss mo, anak. Alfredo! Alfredo! Umasidag ka man dito eh. Apay, honey. Bigat na kasta ti Jarno. Ni tarupam! Ay, apay nga agsipat ka. Gapo iti da ito'y apanyo anakitak iti bulsa ti pantalon mo. Akin kuko iti da ito'y. Ti babaem? Dito, ti atap mo. Amo mamanipod nagkalay sa takat si kalag ti babae nga inayat ko. Ulbod! Amo ka nalaing ka nga gilimad. Isu nga saan kayo ang maak-aktuan iti babaem? Saan apod no dayta? Lukas ta, asino ti akin kuko iti da ito'y apanyo? Apay nga da iti bulsa ti pantalon mo. Diyak mabalin nga ibagakan ko na apanyo ni Jane. Tinusar ko pinagpunas iti dingat ko itay. Apay adi ka makasungbat, ha? Honey, panyo ti may sa kadag iti amigo. Natindag na iti opisina iti meeting. Pwes, ibagam no asino da ita nga amigom. Tapno mamati akin ka. Sip-siputan magdasal Alfredo kan Jane, Raymond. Apay? Anyang minta aramidan tayo. Apay nga aramidan matikas ta? Adda nga min sospetsa. Nga adda relasyon da. Anya? Sobrang nga min ti kinasingad da kay. Sos bro. Awan mo't itilangan ni Jane ti pumatol itilakay. Anyang item mo. Amangan ba ito natidelap ka ni Sir Alfredo? Adda mo't kas Jay, sana yan? Wala nga, diyak mamati ang pumatol ni Jane, iti adasawa na. Maprapraning kan sa amatan, bro. Agsil-silos ka ni Sir. Basta ituloy ko timang paliw kada-kwada. Tanood na maam mo. Ibagak adagos iti asawa ni Sir Alfredo. Jane, marignak ti panagkapsut ko. Nasakit ti ulo. Sir, kayat yung kadi, taawagak ti doktor yun. Saan? Diya kaya tamamuan da dito opisina nga da sakit ko. Wala nga, sir. Ang mga numakadano ni ti asawak. Sir, siyak ti madandanagan ka na kayo. Ang mga nuanya pa'y ti mapasamak yun. Nagtumara ko ni ti agas. Agkalman to siguro da ito inton madamdam ha. Da kayo nga ron ti makamu, sir. Ay, bandak lang no kabailan yun. Tarumor tayo matan. Rabin iti pimanaw da Sir Alfredo kan Jane iti opisina na. Nabayag da pa iti opisina ni Sir. Sakto ay nagawid da. Anyang iti naramid da jay. Ita, intulog ni Sir Alfredo ni Jane iti balay da. Basta, pudno ti atap ko. Ada relasyon da. Hawagak ni Ma'am Carmela. Masapol ang maamuan na da ito. Ita, agwingin. Hello? Asino da ito'y? Ma'am, ni Raymond da ito'y. May isa kadag iti empleyado yo iti kumpanya. Apaya siya tinawaga. Saan mo ta siya timangimat-maton iti kumpanya? Ma'am, adanas ka na maamuan nyo. Oh, anya. Adratan dito'y kunam alugar, Raymond. Ma'am, iti ayan ti grain agi.
Isu ti balay da Jane. Ti karelasyon ni Sir Alfredo. Kita nyo ha? Dati ko si ni Sir iti batog ti balay da. Oh? Dagiti awan ang bain. Magkita dati sapsapulan da. Saan asyak ti luklukon da. Ma'am, Ayop. Ma'am, magkalma kayo. Di kag dardaras udos. Sigurado kayo, sir? Kaya yun tiyag maneho? Wan, di ka madanagan. Kunakmat nga binitay nga oray di da kun itulod. Ngam impilit yumat. No saan ka nga itulod? Ang mga na disgrasya kung pasigurado nga ijayak dalan. Ana atake iti sakit ko. Sa bagay, sir. Sir, agyaman akmanan iti panang itulod yu kanya. Ay, awan na nyaman na, Jane. Ay, agyaman akmat ka na kayo. Kundi nanang mo, Sige. Mapaanak ko na. Sige, sir. Agan-anad kayo iti panagmaneho yu. Kunak tupay ka. Ha? Napintas nga eksena. Saan ka di? Kasla pelikula. Sir, ni Ma'am Carmela. Jack nagbintot iti atap ko, Alfredo. Talaga lukluk ko, nak. Kat iti pa'y mismo a sekretaryam tinakirelasyonam. Agkalma ka kumalay. Di ka giskandalo dito itasaan ako no ti atap mo. Nasingpet ni Jane. Ulbod! Di mo ikalintagan day ta, babae. Garampingat! Sigurado at ikwartam laang ti kayat na! Di kay kumamat agsawi ti kasta, ma'am. Awan kinapod no amin dagita nga ibagbagayo. Awan relasyon mi ka ni Sir Alfredo. Tumalnaka! Saan narumbang ti parang tumbang? Nakababayin ti naramid mo ka ni Jane. Siyak pa yan ti kababayin? Ha? Mangbangag mo ka diti ibagbagam, Alfredo. Ay, anya ti mapaspasamak dito. Si kababae, apay atinong panti anak ka, ha? Ay, nanang, iso ni Ma'am Carmela, ti asawa ni Sir Alfredo. Mercy? Si kakadi ni Mercy? Ay, uwan, siyak nga raud. Di na ka din malasin. Siyak na ito ni Carmela, ti best friend mo di high school. Carmela? Agam-am mo kayo. Kasano na pasamak na ita? Ay, agkaaruba kami ide, ija probinsya, anak. Nagsina kami laangan, idi agadal kami iti kolehiyo. Kaya't mo asawan. Anak mo ni Jane? Wan, katsyak ti mangipanagnak nga awan relasyon da iti asawam. Napudno akin ka, Carmela. Amom day ta. Ay, jak ninamnama nga iti kastoy tapay apasa magkagkita. Ang pakawanan nak, Mercy. Tsaka mong adagayam sakit ti asawak. Gapo iti selos ko. Nagsuspit sa ak nga da relasyon na ka ni Jane. Ngay sumat kayam ti anak mo. Nakababain ti naramid ko. Ay, awan kami, di nasayat nga ibunga ti sobra apa nagselos. Wan, amuhog. Iso pakawanan na ko ma. Ikarik, agbalbaliw akon. Ay, tagasat ka ata nasingpad ti asawam. Ay, ayatan na kaunay. Ay, ayatak mati asawak. Isu siguro akas tuyak. Gaputa. Ada diferensyak. Jak may paayaan ni di anak. Agtalag ka kwa na, Carmela. Ipatpatag na ka ti asawam. Kat, sika kumati mangkuyog kwa na. Asikaswam. Bantayam, ti panagpaagas na.
itibain, Raymond. Si kagayam tinang sungsong ka ni Ma'am Carmela. Si ka tinang ibaga nga da relasyon mi ka ni Sir Alfredo. Kwa Jane, pakawanan mo ko nga. Sorry. Nagpailuwi sa kitirik na. Aklo na ka nagsilo sa ka ni Sir Alfredo. Tiamok ngamin kahit iso ti makagapo, iso adi mo inaklon ti ayat ko. Jakmet amo nga dagaan madagsin asakit ni Sir. Saan ka nga inaklon, idi? Gaputa jak pa'y nakasagana ang makiayan-ayat. Katrumbang la ang gayam day tajak pa nang aklon kan ka. Makapaturn off ka. Ha? Amom, uray barkada la ang wano pagayam. Di kan kayat Apolos. Chismoso ka! Gapo siguro iti nalaos abain, pinmanaw ni Raymond iti kumpanya a pagpapaayan mi. Nagsublimet ti kinasinged dananang kani Auntie Carmela. Da kami kaninanang tinagbalin a katulungan da iti panagpaagas ni Uncle Alfredo. Awan ngamin anak da, isu nga ita ket siya kun ti agiman manage kadagiti negosyo da. Mas nagbalin kami pa'y anasinged iti pamilyada. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Kat sapay kuma, ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumnget. Toy pagayam mo, Jane. Ken ka pagayam, Jane. Patsyak ang nakaibati iti adal, kadag iti patgan tayo adumdumngeg, to'y padas mo. Nangruna kadag iti kakabsat ama nangimon, ken nagatel ti dila na. Bari-bari, apo, kunada nga roden, ti agsili, ket iso ti magasangan. Amuyon, ti ibunga tinalabes a panagimon, ken sobra a panangipapan, wenno suspetsa. Alakastan pagayam, Jane, ket pagyamanak unay, ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.